Goma yabaye tombe, Bukavu iri mu maboko ya M23. Ubu noneho amaso yose ahanzwe umujyi umwe gusa usigaye kugira ngo Kivu zombi, ndavuga Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, zibe zikuwe burundu mu maboko y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uwo mujyi ni uwuhe? Uwo mujyi ni Uvira. Ndabasuhuje bakunzi ba News Lab TV, ndizera ko mumeze neza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu Uvira ariyo target cyangwa ariyo ntego ya nyuma, n'impamvu yo gufatwa kwayo bishobora guhindura isura y'intambara burundu. Gufatwa kwa Uvira birahita bihindura byose biraza gukurura ibihugu by'abaturanyi nk'u Burundi mu buryo bweruye muri iyi ntambara. Ese koko twibaze, FRDC ifite ahantu yahungira mu gihe Uvira yafatwa? Ese u Burundi buzarebera Uvira ifatwe? Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe kugira ngo udacikwa n'aya makuru ashyushye tugiye kukugezaho, amakuru arimo ubusesenguzi bwose. Kora like, kora share, jya muri comment utubwire uko ubyumva. Ingingo tugiye guterura mwamaze kuyumva, ni ijyanye na Uvira, uburyo ishobora gufatwa ndetse naho birimo kwerekeza. Update zigezweho ubu ni izihe? Reka tugaruke kuba M23 yarafashe umujyi wa Bukavu. Bivuze ko inzira y'Amajyaruguru igana Uvira ubu ngubu ifunguye kuri abo barwanyi. Ubusanzwe Uvira yari ifite amahirwe yo kugaburirwa na Bukavu cyangwa Goma, ariko kuri uyu munsi Uvira isa naho yasigaye yonyine, iri isole cyangwa isolated. Amakuru ahari n'isesengura rya gisirikare birerekana ko M23 ifite inzira ebyiri zo gufata Uvira. Hari inzira ya mbere. Inzira ya mbere ni inzira inyura Kamanyora, kumanuka bava Bukavu banyuze mu misozi ya Ngomo. Iyi ni inzira igoye kuyirwaniramo, ariko uramutse ufite Bukavu uba ufite avantage cyangwa ubuhabwa amahirwe menshi yo kuba wafata Uvira unyuze iyi nzira ya Kamanyora. Hakaba inzira y'imisozi Haut Plateau. M23 kugira ngo ifate Uvira inyuze muri inzira y'imisozi birayisaba gukorana cyane n'imitwe yitwaje intwaro iri muri Minembwe na Fizi, bagaturuka inyuma y'umujyi wa Uvira kugira ngo bagote FRDC itabasha guhunga. Izo ni inzira ebyiri zishoboka. Ubu ngubu M23 irimo irasatira Mwenga Centre. Ejo bundi yafashe Kasika, irimo irasatira Mwenga Centre. Mwenga Centre FRDC yamaze kuvamo na Wazalendo bamaze kuvamo. Bigaragara rero yuko nanone bigendanye n'ibivugwa uko iyi misozi ya Minembwe hariya hari nuza hari na Fizi, hariya hari zatwirwaneho, ndetse utibagiwe yuko ari naho bivugwa ko Abarundi ngo barimo gushyira imbaraga cyane mu kurwana yuko iyi nzira yo muri Haut Plateau itakoreshwa. Ni kimwe mu gisubizo M23 igomba gushaka cyo gukuramo Umurundi ara muri Minembwe kugira ngo ibashe kwataka iturutse mu misozi miremire ya Minembwe ndetse na Fizi. Hari impamvu rero Uvira ariyo Kampala, ariko nujye kure hari amakuru dufite aturuka muri Minembwe. Turebe n'icyahatse nayo turaza kuyagarukaho, ariko mbere yuko tujya aho ngaho reka tubanze turebe ngo kubera iki Uvira ari Kampala, kubera iki ariyo iri muri target, kubera iki ari yihanzwe amaso ubu ngubu. Kuki Uvira ari ingenzi kurusha Bukavu mu buryo bwa politike y'akarere? Impamvu ni imwe yonyine, impamvu ni igihugu bita Burundi. Umujyi wa Uvira uhana imbibi neza n'u Burundi ku mupaka wa Gatumba. Ibi bivuze iki? Mbere na mbere bivuze umutekano w'u Burundi. M23 niramuka ifashe Uvira irabigenzura umupaka w'u Burundi. Ibi bishobora gutera igihugu cy'u Burundi impungenge zikomeye, kuko Red Tabara, uyu ni umutwe urwanya leta y'u Burundi, usanzwe ufite ibirindiro muri aka gace. Ni ukuvuga ngo kuba Red Tabara ifite ibirindiro muri kariya gace hafi y'umupaka wa Gatumba biri buze gutuma u Burundi bujya ku gitutu, buri buze kugira impungenge nini cyane.
ese M23 izakorana na Red Tabara cyangwa M23 izarwanya Red Tabara? Iki ni ikibazo gikomeye ubutegetsi bw'u Burundi hariya mu Gitega bari kwibaza. Imitwe yarashyushye. Hari indi mpamvu rero ya kabiri igaragaza uburyo Uvira ari Kampala. Hari ugufunga inzira y'ubuhahirane. Uvira niyo nzira isigaye ihuza Kongo n'amajyepfo ya Afurika. Ni ukuvuga Tanzania na Zambia binyuze ku kiyaga. Iyo Uvira iramutse ifashwe, Kivu yose yabifunze. Ubukungu bw'iyi ntara buzaba buri mu maboko ya M23 100%. Nibo bazaba babugenzura, nta wundi muntu uzaba ubugenzura. Bivuze rero ngo ku Burundi cyangwa no kuri leta ya Kongo Kinshasa ubu ngubu iriho, kuba Uvira yafatwa, connection ya Tanzania na Zambia na Kongo izaba igenzurwa na M23. Icyo gihe urumva ijambo M23 izahita igira muri negociation y'ubukungu na Tanzania na Zambia, ndetse noneho n'u Burundi nabwo bufite ikibazo kubera ko niba bwakoraga ibicuruzwa byaturukaga muri Tanzania cyangwa muri Zambia bikambuka ku mupaka wa Gatumba bikagera Bujumbura bigakomeza mu gihugu, icyo gihe M23 niba yahafashe u Burundi bukomeje bwayirwanyije, urumva icyo bazakora, umupaka ushobora kuzahita ufungwa kugera mu Burundi, u Burundi buzahita buba izori. Ni ikibazo gikomeye. Noneho kibaza ngo M23 ikuyemo Uvira, FARDC zahungira he? Ikibazo abantu benshi bari kureba no kuvuga ngo FARDC zajya he? Goma na Bukavu byarafashwe. Ni ukuvuga ngo no muri Uvira aho FARDC iri imeze nk'iyamaze kugotwa. FARDC iramutse itsinzwe, inzira yonyine isigaye ishobora kunyuramo ni ukumanuka ikajya Fizi. Ariko se M23 naho niba yarahafashe igatera iturutse muri Haut Plateau, bazajya hehe? Icyo gihe no itazi igisubizo cyuko FARDC izahita ijya mu kiyaga cya Tanganyika yerekeze Karemi mu ntara ya Tanganyika. Niho bigaragara yuko M23 niba kubita bazerekeze Karemi. Ikaremi kandi naho M23 izabasangayo. Niba asangayo izaba ikomeje inzira igana Kinshasa. Ibi bivuze rero ko leta ya RDC izaba itakaje burundu, ni ukuvuga ngo Uvira nifatwa izaba itakaje burundu control kuri Kivu y'amajyepfo yose. Ibi bizaha M23 imbaraga zidasanzwe zo kwicara ku meza y'ibiganiro ivuga iti dufite 1/2 cy'ubukungu bwa Kongo, dufite ijambo, endemi ya ekonomi ya Kongo nitwe tuyifite. Kubw'iyo mpamvu rero urumva ku meza y'ibiganiro bargaining power ya M23 izazamuka. Urebye rero gufatwa kwa Goma na Bukavu byahinduye amateka. Ubu ngubu Uvira niyo last stand. Ese u Burundi buzinjira muri iyi ntambara kugira ngo burinde umupaka wabwo na Gatumba, cyangwa bazareberera M23 ifate Uvira? Jya muri comment utubwire mwebwe murabibona muti. Ese Uvira izarokoka cyangwa nayo irakurikiraho ibuze gufatwa vuba? Muhawe umwanya, jya hasi muri comment wandike igitekerezo cyawe, kandi unibagirwe gukora like na subscribe kugira ngo dukomeze tubagezeho isesengura ritabogamye. Hagati aho ngaho impamvu iriya nzira yo muri Haut Plateau ishoboka. Kugeza ubu amakuru aremeza yuko ingabo z'u Burundi zagize gutya zisohora itangazo rikomeye zihakana ko nta musirikare wazo ubarizwa muri Minembwe. Ubu ngubu abantu muri Minembwe bimeze bite? Mutubwire muri comment, mutubwire ukuntu bimeze. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi Abarundi babitangaje mu gihe bigaragara ko hari igitero simusiga kirimo gutegurwa muri Uvira. Abantu bakibaza, ese Abarundi bakoze ibi ngibi mu guha karibu M23 cyangwa n'amayeri y'intambara? N'amayeri y'intambara. Kandi Abarundi bavuga yuko ngo ubu ngubu ngo ntabwo bari muri Minembwe,
bakavuga ko noneho ngo ibyo abantu bavuga ngo bari muri Minembwe atari byo, ahubwo ngo muri Minembwe harimo ngo Red Tabara, FNL, Nzabampema, Twirwaneho, AFC ndetse n'indi mitwe ngo yigaruriye Minembwe igafata bugwate abaturage b'abasivili. Izi ngabo z'u Burundi zo zivuga yuko ngo M23 ndetse na za Red Tabara ngo bafashe bugwate abaturage, ngo ariko ngo abaturage ngo ntibabitangaza ngo kubera ko ngo batinya kwicwa bunyamaswa. Ese mu by'ukuri niba FDNB yavuye hariya muri Minembwe nk'uko ibivuga, yaba ari inkuru nziza kuri M23? Kubera iki? M23 hari ibintu bitatu kuva kw'abarundi muri Minembwe byayifasha. Ikintu cya mbere ni uguhuza imbaraga. Minembwe niyo kapitali y'imitwe nka Twirwaneho. M23 iramutse igeze Minembwe nta nkomyi yahita yihuza n'iyo mitwe local allies cyangwa les alliés locaux, bakamanukana imbaraga zikubye kabiri bagana Uvira kuyifata. Inzira ya kabiri cyangwa avantage ya kabiri kuri M23 abarundi baramutse bavuye muri Minembwe, byaba inzira y'ubusamo. Uvira kugira ngo uyifate neza bisaba ko yituruka hejuru, high ground, hejuru uyireba munsi. Minembwe ni iri hejuru ya Uvira. Iyo ugenzura Minembwe, Uvira biri mu biganza byawe. Indi avantage ya gatatu kuri M23, iramutse Uburundi buramutse buvuye hariya, byayiha amahirwe yo kudahangana n'u Burundi. M23 ishobora kuba yarahaye Uburundi, hari ibiganiro twigeze kugarukaho byandayishimiye n'intumwa za M23, ivuga ko M23 ishobora kuba yarahaye Uburundi ultimatum cyangwa se ngo nyirantarengwa mu biganiro bagiranye mu ibanga, uko abarundi niba bahinzira ya Minembwe, M23 itazigera etera Uburundi. Bityo FDNB ishobora kuba yahisemo kwikura muri Minembwe kugira ngo itarwana intambara itari ngombwa, intambara itari iyayo. Kuvuga ati twere ubundi byo twashakaga, niba mwabitwemereye nta kintu bidutwaye, twebwe turavamo twigendere. Ubwo no kuvuga ngo niba koko ibyo Abarundi bavuga yuko batari muri Minembwe bibaye ari ukuri, na avantage eshatu M23 yagiriramo, ariko nabo bagiriramo. Ariko se niba ari amayeri, hari uburyo nanone butatu twakusanyije tureba niba biramutse ari amayeri ingabo z'u Burundi zashyizeho. Hari uburyo butatu bashobora kubikoramo n'ibintu bitatu baba bagamije. Icya mbere no kutiyerekana, camouflage. Birashoboka yuko FDNB iri muri Minembwe ariko ikaba yagira gutya ikambara imyenda ya gisivili cyangwa se ikivanga na wazarendo n'abamayimayi kugira ngo hato FDNB itazaregwa kwinjira muri Kongo binyuranyije n'amategeko, cyangwa se ikirinda yuko M23 mu gihe yaba irwana yabagira target mu buryo bweruye. Bakavuga bati twebwe reka tubabeshye ko tutari muri Minembwe kugira ngo tubashe gukora camouflage. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kavuga ati reka tubabeshye ko tutari muri Minembwe kugira ngo tuzabashe gukora ambush kubagwa Gitumo. Abarundi bashobora kuba bashaka ko M23 yibeshya ko inzira ifunguye, noneho yamara kugera muri Minembwe igasanga hari resistance ikomeye cyane itari yiteze kuhasanga. Ibi nabyo birashoboka. Icya gatatu, abarundi gishobora gutuma bakoresha amayeri yo kubeshya ko batari muri Minembwe no gufunga umupaka gusa. Impamvu y'abarundi nyamukuru ituma bari muri Kongo bavuga ko ari Red Tabara. Bishoboka ko FDNB yavuye Minembwe mu misozi ikamanuka ikajya gukora sentire, urukuta cyangwa reka tubyita urukuta, sentire cyangwa umukandara ku mupaka wa Gatumba na Uvira kugira ngo irinde Burundi gusa, ibya Minembwe ikabirekera abanyekongo bo bakirwanirira. Izo ni impamvu eshatu shobora gutuma bakoresha amayeri barimo, ariko noneho bakabeshya bati ntabwo turimo. Ibi bintu rero nanone bifite ingaruka kuri Uvira. Uko byagenda kose kuba Burundi buvuga ko bwagiye buvuye butakiri muri Minembwe,
bisobanuye ko Uvira irinzwe na FARDC yonyine hamwe na Wazalendo. Bivuze ko bukriye cyangwa ingabo yaririnze Uvira iteye ubwoba ma 23 iminembwe itagihari. Ubu ma 23 ikaba yagira amahitamo abiri. Amahitamo ya mbere, ma 23 yahitamo guca iminembwe igatungura Uvira iturutse mu mugongo, cyangwa se igahitamo gukomeza igaca Kamanyora, ariko inzira ya Minembwe niyo iteye ubwoba FARDC cyane kuko nta defense ihagije bahafite uretse imisozi yonyine, kandi FARDC ntizi kurwanira mu misozi twarabibonye muri Kivu y'Amajyaruguru. Aho no harimo ikibazo gikomeye. Dusoza rero, ese wowe ubibona ute? Uburundi bwaba bwateranye cyangwa bwarakoranye deal na ma 23 kugira ngo ma 23 ibarwanyirize Red Tabara, hanyuma bo babahinzira. Turabahinzira ariko namwe muze kuturwanyiriza Red Tabara. Ese FDNB iracyari muri Minembwe mwibanga? Igisubizo cyawe rero ni ingenzi. Nyandikira muri comment. Ushobora gukoresha ijambo rimwe ukavuga ngo abarundi barigendeye cyangwa se baracyariyo. Byose ni uburenganzira bwawe. Andikamo rero muri comment, wibukiye gukora like ndetse na share kugira ngo tujye tubana muri izi nkuru. Urumva ko tuba twafashe umwanya uhagije wo kwicara tugategura inkuru yacu tukayinonosora ku buryo uri buyumve ukagira ikintu ukuramo. Twebwe ntabwo dusoma inkuru, dutegura inkuru kugira ngo tuze kuyikugezaho ugira ikintu ukuramo, ugira ikintu ufata. Byose turabisisenguye kubijyanye n'ifatwa rya Uvira. Reka dukomeze dukurikiranire hafi ibizaba. Niba wakurikiranye neza iyi nkuru ntabwo bizagutungura, uzasanga ari byo twavuze. Ndabashimira rero, mukomeze kugira ibihe byiza.